si hidak jing mon bi rim ya to de khona pharmacy de log ni ultrasound ga HIV test to se district hospital ma da upgrade kris leitre akoi loi private thar le re akoi di lai ru mi ne akoi su ngam di private chakni adugu ngamdarba lai ru mi ni na district de lakar gadai de chakni akoi na district de lar kanda sumai na moina district hospital da asi leite si le adu chalo da ta na refer to budo asi di district hospital ma oina government ji yam songre asi ji upgrade pame na tadi lai ru sing se kamaina laing su yengira matang bi asi mag bi upgrade to ni nge aduga ising su yam wab ne koi gi kano delivery gi kano du washroom du da ai ming na ling som ko ni ai ngrang mandi lai snaply district hospital lakne ai nuki deliver to nya ge adu ultrasound yeng su yade district hospital da machine leite na HIV blood test to bu moi district hospital amada moi duty lore haina chathok ki buse akoi HIV test to su moina staff ko si duty lore haina akoi bu private general da refer to bi adu district hospital ni na HIV test to gira ultrasound lo gira matam hen ba hen bu di lai dana asidi mam ji phau di laibi pham thok ne aduga koi lakku di si asi drip du khak si copy ribne ato bai da ka koi na law ribne asi hidak jing mon bi ribne ato de koi na pharmacy de law ne ultrasound ga HIV test to se district hospital ma da upgrade kris leitre akoi loi private thar le re akoi di lai ru mi ne akoi su ngam di private chakni adugu ngamdarba lai ru mi ni na district de lakar gadai de chakni akoi na district de lar kanda sumai na moina district hospital da asi leite si le adu chalo da ta na refer to budo asi di district hospital ma oina government ji yam songre asi ji upgrade pame na tadi lai ru sing se kamaina laing su yengira matang bi asi mag bi upgrade to ni nge aduga ising su yam wab ne koi gi kano delivery gi kano du washroom du da ising su la latte ising lai du ising du yung han ba na less oil le adu asi du horen sumai dawringa akoi ising darga tadi akoi di makha cham mapan da chalega tenki di bucket po ising sok ta tarab ne kha adu ya akoi bucket chu loge na plan taw le re ajik bucket macha ni di pura do macha ni du di konar ro We met a patient in the female ward of district hospital. These are the medicines purchased on their own by the patients from the pharmacy, and this is the only medicine which the nurse has provided from the hospital, which is free of cost.